Emaphoyisa nemasotja angene ebuyiketlweni kungakalindzela njengoba aqhubeka nemikhankaso yokulandza impahla leyebiwe ngumphakathi ngalesikhathi utitapela etitolo. Lokuhlasela ekuseni kube impumelelo njengoba lenye impahla itfule ngebunyenti kutakhamuti talendzawo. Ke tswa mosebetsing wa bona ntho tsena na jwale di le teng ka moo tse ding ke ngwana na teng ka dibola re ne ba di lahlile thutheng moo. Lona ke uvumile ukuthi naye ongilomunye labatitapela ethaba ngomole evikini leliphelile. Thabo ka ke batho bana ba dink bo shopong bo pick and pay bo ding batho bana ba banka kaofela. Lekutitapela ke boningi kuvete inhlupheko nebumatima lebukana nebantfu njengoba labaningi abasebenzi futhi babulawa indlala. Lomake lo nebantfwana lababili uthi bantfu bakhe bebafana batsetse kudla njengoba bebede labangakudla. Ke dijo ne re tlo ja ka tlung ha rena tsona. Ha ke sebetse ke dula le bona ba le 2. Njengalokulanva kwalembahla kulenzeleke ukuthi kuchubeke bameli bemalungelo eluntfu bathi bantfu labatawutfola nembahla leyebiwe kufanele bakhombise bufakazi bekuthi ayikebiwa. In terms of the seizure of property or the alleged looted goods, the person who's in possession of that property will actually have to prove ownership or legitimate possession of that property. Njengalokhu tiphatsimandla tisalungisa umtsetfo lotolandzelwa leminye imikhakha emphakatsini yende lubito lwekutsi letimbahla letebiwe kufanele kunikelwe ngato etinhlanganweni telusito lwesihle. We are pleading with the government that at least they must donate the food to us or any foundation that works with closely with the community. Basola lababoshiwe labangetulu kwemakhulu sebacalile kuvela inkantolo.